lakun bin kemu lakun no. Duh, bimani bin udah membayuh. Weh, nak ngujang nih. Warna ketemu sebojak ngemik-mik gitu. Siap mama kesiap. Jadi di sosial media toh, jadi terupdate kone ada, jadi harus kone membayuh. So membayuh harus angon bunga 7 kembang rupa. Artinya baru negak barang-barang sebojak ngemik-mik di dia anak kayak. Mene mesti melukat pancoran solas. Sud membayuh ke pancoran solas. Betas misi rumilahan betul dari apa sejati nih? Ini di sosial media toh, ben me itu dan ben melukat. Poyok Poyok oke gitu ya. Poyok apa nih melukat? Dan malu dan degan malu maror raga kecunduk ajak nyamu ajak timpal di ini sakit subuh ngemik-mik di dia tuh kan tinten aja beli Andre tuh nak kengken sujatin nih nak raga negak barang-barang luung-luung kalau ketemu cara jani sing di dian sing di nih di Komang Kartono Yase kene beli yang busan maco di sosial media yang kan update gitu loh sosial media. Benar. Sebagai tren gitu loh. Jadi maco sosial media namun lahir di tumpak wayang harus mebayuh suai. Habis itu mandi kembang 7 rupa. Ben misi jani ngalih pancoran solas. Sebelang wai melukat yang jak poyok ya dong. Terus sing jak sosmed jangan ngai itu dan pilih-pilihan malu sekenan nenek kini malu nah pangse ngengalnya lantang ada emosi bisanya bergedagannya sing gitu lan jani ada yang malu tenang malu urut-urut deh ya tenang ada lantangan bahasanya lantangan tarik napas tarik malu napas wah nah gitu malu tenang malu jadi kini lah semeton irago sing di dia dini gitu masih semeton di dedani ada di puri ada di grill suang-suang lan sapo sangro malu pang dedak kejak makejang muncarang malu jani pangajali umat kiring kawetan dumun Om Swastiastu. Inggih Ratu Idedani para pamiarsa TPRI Bali ring di Jepang Megenah sore kadi mangkin sandi gumantiu banget uang yang titiang rumah segar jita manah titiang kadi mangkin duanin titiang Gus Edi muali preside nyarangi Idedani sarang sami melila cita melila ulangun melarapan untuk ngaturang tembang yaitu pupuh
pinaka jalaran acara gegirang TVRI Bali kadimangkin. Pertama tan surut-surut aris titiang ngerestiti ring ide sang yang paramekawi. Duanin sang kaning asung kerte waranugrah nide. Mawinan titiang pingkalih ide dani sarang sami ring dije pada bagena dikanjakan masandakan kadimangkin mang destate nemu kerahajengan lan kerahyuan. Pamirsa, ring galasane becik kadimangkin puniki titiang ring studio sampun persida kesarengan antuk sekesanti lan geguntangan duwene niki wantah sekesanti widyaksara mawit puniki saking perumahan Lembu Sora dan Pasar Utara pinake manggala ring sejeroning sekesanti puniki wantah ide bagus ketut alit antara pingkalih pinake pengiring wantah geguntangan duwe geguntangan Taman Sari puniki saking Banjar Lantang Bejuh Sesetan dan Pasar Selatan. Nggih, amunika dumun idadane serang sami atur pengaksamaan titiang. Kemon ledang pisah nampurayang puniki titiang ring studio ngawit puniki antuk membiayo kan wawu duane titiang puniki kesangro antuk suara tinggi kidek niki saking timpal titiang Kartono puniki ledangan. Kemon bos aksamang antuk kekirangan. Giring kawitin acara gegirang puniki antuk mencarang Om awi genam astu namo sidam. Idadane para pamiarsa sinarang sami sanewang yang titiang sedurung jagi katur idadane nyarang titiang pacang ngerien dumun di studio puniki ngelantur titiang ring bawasne wawu ring munyene Kartono sing kitu nak ye bergedagan adane musi ngenahan dewek sing belih tuh ulian lahir fotone ring tumpuk wayang gitu. Tumpuk wayang lahir jadi tunden melukat, mebayuh, kali pancoran solas, mandi kembang 7 rupa. Kamu lekat di tumpuk wayang kan dikewa saja nasana nah. Ade deruat nih tuton jani Kartono, jani lan bareng-bareng rago jani ngalih sesulu, ngalih hisin jak makejang, mapan rago nih nak makejang ajak buto sing nawang apa. Lan ya gitu nah sering sang meraga widagde kengken patut nih jani cara dibi paksing ngalan emosi bien nih mau nginan Sunari Galuh Sucita Dewi di biasane man kene udah dan dingah macekeran dibi sing kengken asane tuh nggih bligos dibi tiang melaja aja sarang timpal-timpal lah cuma niki wentet cakepane bligos nggih man wajah ke ajak timpale jani nah gar jani ada tetembangan apa nih kalau jemak muci ki pupuh sinom pupuh sinom nggih para pamirsa puniki mangda dedek manah ne Kartono puniki jagi katon di tiang dumun pupuh sinom sane pinaka pengawacian puniki Sucita Dewi pinaka pengartosnya ne Gede Wiratana nggih terus katur Idadane sarang sami pamekas para pamiarsa TVRI Bali ring dijeje pada megedah Ugrayang ring rakina mangkin titiang pacang naturang jager winung melarapan antuk tetembangan utawi sekar alit puniki ya Gumanti sane pini utama minekadi kewetenan sesunan titiang sane sungsung titiang
Sang Maraga Suci Sang Amor ring sajeroning ongkare ana selugere kawentenan ide Sang Hyang Aji Saraswati. Durmaning kawentenan titiang puniki kantun dahat uwi muda pangkah cumangkah minakadi purun ngurit purun minakadi ngarianin geguritane puniki ledang pisan antuk tamat titiange puniki antuk dasar pongah titiang puniki kadipurun titiang sareng metempung pacang presiden ngawedar kawentenan abjagate sekadi makin Riantukan risampun titiang nyelekin kawentenan abjagat puniki akeh minakadi keramune jahatmune mau sang indek pikopet ritan kala nyerwadi iri-kiring jagate pijan ibu antuk manah ajerik minakadi kawentenan para jadmone punika makawinan nenten preside ngerene minakadi pikayuna dewaning nyiksik kawentenan penyerwadian duwene sakemawon niki wantah paican ide sangkaning paraning numadi patut nih niki sandang punut tekeng dia bilih-bilih akeh sane maosang becik kaon ring sejeroning wetuan duwene napi malih maosang indek pawetuan ri sejeroning tumpek wayange cikenan wedi ledangang ampurayang pisan kawentenan titiange boya je titiang naksikin segara boya titiang nangyang sang sampun metangi yening dados kemanah titiang indike punike wantah pasuwecan ide sang yang widi nyekale ring dewek
iraga sareng sami pamekas akeh panugrahan sane kepije dari sejeroning pemargi tumpek wayang. Panugrahan ide, nah niki sepatutnya ya main. Mangda wenten abot waktu panugrahan, mangda wenten penepas, mangda wenten dasar. Nah piangen wantah sangyang sastra, wantah sangyang tatua, sang meraga patut punika angin pasti. Nggih, matur suksema puniki Mbok Sucita Dewi sareng digede sanes sampun ngaturang minakadi pupuh sinom wau. Para pamirsa senarang sami sane gumanti suksemayang titiang lantur puniki ring studio duaning wau kartono subo bang gending sinom kengken subo nyak dagdagan bebedik Oh bedik yang ada benane kene pangidang tenang bebedik dia. Nah, biarin aja jadi kene carane mumpung ada beli Andre dini saya aja ngangin ngahon itu mak saya megending dan ini din tertimbang malu kaget ada gending. Nah niki titiang wenten ya siki gending nanen titiang tapi wastane ngwacen dan niki mau pupuh ginade. Pupuh ginade nggih sedang becik pisan puniki pamirsa sang-sangmi niki jagi katur pupuh ginade sani pinake pengwacen puniki beli Andre taler pengartos nyane Mbok Mary. Inggih durusan. Yeni embas tumpak wayang sareng sami sane mangkin aturang titiang ritat kalawenten pawatuan sane nemonin ring rahina tumpek wayang nain turmaning keparidap-dapin bayo banyut presida keruat antuk Banten bebayuhan turmaning punika sane kebaos penyuda malan
nyupat malah Pemegas maserana anduk cita mangulangu minekadi suaran gender, suaran tetembangan, solah reringitan utawi wayang. panugrahan yang iswara Ineke punika wantah penugrahan ide Sang Hyang Iswara. sang yang ringin puja dalam Pemekas irike melinggereng wayang taler penyuda malane melinggih ring pujan dane jero dalang punika sane kesenguh mangku dalang samirane. Oh, kengken asana sebanyak bin bedik tu dari desain sastra kita kena ngalih dan di patut ngalih ane madan di petuan wayang pangsida keruat ban wayang sapulegian. Ratu Dadane para pamiarsa sinarang sami sandi gumanti wang yang titiang lanturang titiang acara gegirang kadi mangkin duaning puniki nyaman titiang Kartono sampun nyak makenyem mangkin sampun deg-deg jani. Nah, jani bligos ngide jani Kartono pangidang megending malu macekeran. Biyen banyak nayung kan. mumpung ada teks nih mumpung ada teks nih. Kangge anak kangge ngau niki tiang gendeng tiang. Sing nyaken kamu. Boleh dek ingatnya benjak. Manut sarining sastra Inggih idadane sarang sami sane mangkin lanturang titiang pacangaturang ini kuentenan daging sastra muang tatu carita. Kojar nyane mana ngare Riantukan minabdabin minekadi kewentenan pawetuan dari sejeroning tumpak wayang puniki. Raris wenten tatuo carita inggian punika cakepan kala tatu utawi cakepan sapuleger irike wenten tatengernya ini. Tumaron kapi layu
keceritaya di sejeroneng pemargan nas lugre ide Sangyang Kumara kelintang ajereh ke kapilayuan pacang ngereh kena mesi ngedang baksan ada yang kalong ngapi ke makawinan ide Sangyang Kumara ajereh riantukan pacang ketadah oleh rakan ide nasure ide Sangyang Kala piano sepeng kelirenggan ender wayang riantukan kelintang ajereh kawentenan ide Sangyang Kumara araris ireke masusupan ri sejeroning kawentenan gener wayange taler pudike kawentenan kelir wayange rena kroda Sangyang Kala pungaling tatuaning carita ari sejeroning pemargan ide Sangyang Kala pacang rerah hari ide Dewa Ratu napi kaden makawinan para mangken rena kerodan ide Sangyang Kala ari tatkala ngeranjing ri sejeroning pewayangan ngerengo mina kadi suaran gener wayang ngerengo mina kadi pujan mangku dalang punika taler nyingakin kewentenan sesolahan wayange arena dados kerodan ide Sangyang Kala sing nyak luwung tersebut kene sing demen ligos to jani nyak dedeg jani kendah ne kartono ninggah ane madan tutur re sejerone sapu leger tatkala ide Sang Kala sing gitu nah kene malu beli de sementara sang sami puniki penyaman titiang dikirim studio sampun sida nyarangan wau ke blik bagen indek pemargi tumpak wayang yang tani wang pun ikan sing boleh beli deh ben minggu nih ring sana secara bekal teko nih ane madan wayang ke wala buku wayang sing subuh ben mani dah dene to nggih diten berarti enak mabayuh kan cara orang ja merit itu kene enak mabayuh itu ada Banten nih proses itu penyudah malan dan kentan deh guys nah pun dikit kidek deh guys tiang berpikir masa busan mana digendeng-gendeng itu nak tiang nak di tumpak wayang masih lekat pelekat dan tiang buat tiang dan malu ditumpak apa di wuku nih di wuku nih kalau rahina nih makin di Anggaro nah ini tawang biasa kita beli dia enak yang raga patut nunas ini ring sang meraga guru artinya sang meraga wiku patut tangkil ring kegerio itu tunasan papah nih do patut mengemar yang madan pebayuhan ini nomor 2 ane cen penekat raga yang dianggaro nih yo kenene pedane urip nih yang disari-saran muni urip nih nak pada melenan muncul nih tawang beli gus nih malu dua ni nak kini nih yang ane madan ke Bandung untuk galah angwang muni malu raga ngorto dini ben mari ada galah ben ditulan lantur malih sing itu nggih para pamirsa sinarang sami TPRI Bali saniwang yang titiang dua ni titiang ke Bandung untuk galah dedang pisan puniki titiang saking sekesan Tiudi Aksara nunas agung rena pengampura menawite unjuk lungsur untuk titiang aturang kegirang kadimangkin duanin ketametan tur maning kawi mudahan titiang kesane kelintang
Nggih, duan sampun panemayang galah kadimakin ngiring sinep parikrama gegirang kadimakin antuk nguncarang prama santi. Om Santi 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 Om.